5 godina nakon što nas je razredna zaključala jednu noć u školi. I 5 godina pre najveće avanture koju ćemo ikada doživjeti. Piši paviljoni Johna Kennedy-a 20 požuri. Obaveštavam vas da smo doneli odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije. Ksenija Marković. Ksenija, bre, mala Kovrđova sedela iza mene. Velika si carica, pazi, dobit ćeš pulicer za ovo. Ovo je slučaj danas, ubistvo. Šta misliš da je neko iz razreda? Gospođice Tsunami, jebete se kao štuke. I to, omladina, gledaj vi, gledate sada kao... Pozdravljate ova tvoja bivša devojka Tsunami. Strahinja, brate, evo, ja ne znam čega je tebe strah. Kakvi su to živci? O treningu. Ja trening hoću to. Mene treba da jebne onaj lik sa slike što si ti bio s njim. Ja bi se usro živ. Tera, otvori mi vrata sad! I'm gonna survive this virus. Spit it out! To je gradsko zemljište, oni su ilegalni migranti. Ne si gubio, jeli? Priznaj, ajde! Ima od ovog trenutka da mi pišeš 3 teksta da imaju svaki da bude Vučićima. Napravila sam ogromno sranje. Što te pitam, si to htela? Kroz zabavu ste uništavali tuđe živote, toga moraš da budeš svesna. Šta hoćeš od nas? Ko si ti? Cenila me, što ga gledala! Ti si deo svega toga. Budistički sveštenik ima zadatak od svog učitelja da meditira tačno 45 minuta.